Zdravo svima, ja sam Pavle i dobrodošli u moj novi video. Danas za vas imam još jedan back to school video, a tema tog videa jeste What's in my backpack, odnosno šta se nalazi u mojoj školskoj torbi ili ti rancu. Krenimo! Ovaj ranac sam kupio u New Yorkeru i mislim da je onako stvarno neka opuštena varijanta, vrlo su popularni u posljednje vreme i vrlo praktični, zato mi se dosta dopao i da. Pre svega ću početi od ove male pregrade ovde. Kao što vidite, pre svega ovdje imam jedne maramice, zato što nikad ne znate kada ćete da kinete, da kašete ovo pa će vam sigurno zatrebati. Da ne ostanete bez maramica pa da dođete u vrlo neprijatnu situaciju, dešavalo mi se to 1000 puta. Zatim imam ovde slušalice, kao što možete da vidite. Zato što volim da slušam muziku obično na putu do škole ili ti kad se vraćam kući. Zatim ovdje imam i punjač. To je to što se nalazi u ovoj maloj pregradi ovdje, a sada prelazimo na glavni deo ranca. Ovdje imam naočare za sunce i još uvijek je septembar, tako da ima još lepih sunčanih i toplih dana, tako da će mi ovo poslužiti. Vidite, njih sam kupio u Grčkoj, ako se sjetite tih vlogova. Vlogovi iz Grčke će vam biti u opisu videa, tako da obavezno ih pogledajte ako niste, yeah! Obavezno ih pogledajte, link će vam biti u opisu videa. Dobro, dosta reklamiranja. Smučilo mi se. Sljedeća stvar u mom rancu jeste ovaj planer koji sam vam pokazao u prošlom videu. I vidite, ovdje sam već krenuo raspored časova, zatim raspored zvona, imena profesora i šta mi je potrebno za koji predmet, tako vidite dosta je već popunjeno, naravno idemo u srednju, zato je to toliko puno. Sljedeća stvar koju imam u rancu jeste ova fotrola. U prošlom videu sam vam pokazao drugu fotrolu, ali sam išao po još neke stvari za školu, tako da sam video ovu koja je mnogo praktičnija i mnogo bolja od one, to je Spiritova fotrola. I vrlo je nekako od nekog mekog sunđera napravljena, tako da je savršena fotrola. I unutra imam unutra imam ova 3 markera koja sam vam pokazao u videu Back to School Supplies haul i stvarno su dobri, već sam ih isprobao i uveliko ih koristim, tako da će mi pomoći kada krenem s učenjem. I da, danas je ponedjeljak i danas počinje regularna školska godina, zato što prošle nedelje smo išli samo 2 dana, a sada idemo cijelu nedelju, tako da želim vam svu sreću. Sljedeća stvar koju imam u mojoj fotroli jeste jedna olovka ova sa gumicom, također pokazana u Back to School haulu. Ova gumica koju sam kupio za vreme prije, mnogi mogu reći da je stvarno savršena. I potom ove 2 pentelove hemijske koje ste također vidjeli u Back to School Supplies haul videu, tako da dosta stvari imam odatle. I na kraju jedan rezač i ništa posebno. I evo fotrola, imate dovoljno mjesta da stavite sve i vrlo je praktična. Sljedeća stvar koju imam u rancu jesu knjige i sveske, to je klasika, tako da nemam tu dosta da vam pokazujem. Vidite sveske, knjige i sveska iz istorije, vidite koliko je ovo debelo, morat će baš dosta da se uči. Zatim tu je fizika, zbirka i sveska, potom ja volim da sveske uklapam uz predmete, vjerovatno to možda i vi volite, ako ne, molim vas pišite mi u komentarima da znam da nisam jedini koji uklapa sveske uz predmete, tako da vidite biologiju, zašto su ovdje neki dinosaurusi, da. Pribor za srpskim, vidite koliko je ova knjiga debela. Predebela, znači ovo je ogromno. I sveska iz srpskog jezika. I posljednja stvar koju imam u svom rancu, i ona se nalazi u ovoj kao tajnoj pregradi ovdje, jeste moja mesečna kartica za prevoz. Inače ovo je slika iz 6. razreda, tako da ne znam kako će me kontrola prepoznati ako pogledaju ovu sliku. No comment! I evo, sada je ovaj mališan prazan i evo, još jednom ga lepo pogledajte, vidite vrlo lep. I to je to! Ja se nadam da se vama ovaj video svideo, ako jeste obavezno ga lajkujte, šerujte, komentarišite i obavezno se subscribeujte na moj YouTube kanal, zato što puno mi znači i polako kanal raste i naša porodica se širi. To je prelepa vest za mene, da.
Hvala vam puno na svoj podršci. Nadam se da ćete ostatak nedelje provesti u lepom i veselom raspoloženju. Puno sreće vam želimo u novoj školskoj godini, a mi se vidimo sljedeće nedelje sa novim Back to School videom. Tako da, vidimo se, puno pozdrava i ćao!